twongeye kubasuhuza mwebwe inshuti zakadasohoka za Kigali Citizen Media. Twizere ko muguwe neza cyane aho muri hose mu mpande zitandukanye z'isi. Reka uyu munsi tugaruka ku mugabo benshi bakunda kwita umugabo ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ni General Muhoozi. Ejo bundi aherutse kuri koroza, niko twavuga, ku mbuga nkoranyambaga, aho yabwiye abantu ati murashaka ko umugore wanjye anyica. Ese byari biturutse kuki? Ariko mbere yaho gato reka tumanze turebe ngo ni muntu ki. Reka tumanze turebe amwe mu mateka ye make cyane kugira ngo tuze kumugarukaho, tugaruke no kuri iyo scenario yabaye. Yitwa General Muhoozi Kainerugaba, yavukiye i Dar es Salaam ho muri Tanzania hari ku itariki ya 24 Mata 1974. Avuka kuri Yoweri Kaguta Museveni na Jeannette Kataha, akaba ari umwana w'imfura mu muryango wabo. Muhoozi Kainerugaba yize amashuri abanza mu ishuri rya Kampala Parent School, ayisumbuye yayize King's College Bundo, akomereza ku ishuri rikuru ryitiriwe Mutagatifu Maria ni Mary's College rya Kisubi, aho yasoje 1994. Kaminuza yayize muri Nottingham University mu Bwongereza, ahavana impamyabushobozi y'ikiciro cya kabiri mu by'ubumenyi mu bya politiki, ni Bachelor in Political Science. Yize kandi ishuri rya gisirikare ryo mu Bwongereza Royal Military Academy ritanga imyitozo ku basirikare bakuru. Muhoozi mu 1979 we n'ababyeyi be bavuye mu buhungiro muri Tanzania basubira muri Uganda nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Hashize umwaka umwe gusa yongeye kwisanga mu buhungiro mu gihugu cya Kenya ari kumwe na nyina ndetse n'abashiki be batatu nyuma y'amatora yakurikiwe n'imvururu mu 1980. Ni amatora yakurikiwe rero n'ubushyamirane bwatumye hatangira intambara bise iyo gutsimbarara, resistance war. Se umubyara ni wari uyoboye iyo ntambara hamwe n'inyeshyamba za National Resistance Army. Muhoozi n'abashiki be ndetse na nyina mu 1982 bavuye muri Kenya berekeza muri Swede, bahunze iterabwoba bari batangiye gushyirwaho n'ubuyobozi bw'igihugu cya Kenya. Mu 1986 bagarutse muri Uganda nyuma y'insinzi y'abari bayoboye inyeshyamba ya National Resistance Army, aho rero izi nyeshyamba zari ziyobowe na se umubyara bamaze gutsinda. Reka gato rero twongere dusubire ku cyatumye tubabwira iyi nkuru. Naho rero uyu General Muhoozi abenshi bahabya ko ari nawe mu generale wa mbere ukoresha imbuga nkoranyambaga. Aherutse rero kuri koroza ubwo yaragiye kugira isabukuru y'amavuko, ubwo rero yavugaga ati urashaka ko umugore wanjye anyica. Ni General rero Muhoozi wateye utwatsi urukundo rwe na Miss Jolly, ubwo rero yatangaga igisubizo. Rero iki gisubizo gitanze kuba yagira Miss Mutesi Jolly umugore we wa kabiri. General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko nta gahunda afite yo kuba yajya mu rukundo na nyampinga w'u Rwanda wa 2016 ni Mutesi Jolly. Ibi uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yabigarutseho mu butumwa yasangije abamukurikira ku rukuta rwe rwa X. Ibi byaturutse ku witwa Maria de Leveland wamwandikiye ubutumwa mu minsi ishize amusaba kuba yazaza mu Rwanda agatwara umugeni we Miss Mutesi Jolly maze akamubera umugore wa kabiri. Yagize ati Muhoozi uzaze utware umugeni wawe Mutesi Jolly akubere umugore wa kabiri. Mu gusubiza icyifuzo cy'uyu musore, General Muhoozi yagize ati urashaka ko Charlotte anyica. Ni igisubizo cyatumye benshi bagira icyo babivugaho, aho bamwe bavuze ko Charlotte nta wamusimbura, abandi mu gutebya bati usibye nyokorome wawe na papa wawe buryo utinya na Charlotte. Si inshuro ya mbere aba bombi bisanze mu nkuru imwe, kuko muri 2022 abinyujije ku rukuta rwe rwa X, General Muhoozi yatangaje ko mu birori by'isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 48 nyampinga w'u Rwanda 2016 Mutesi Jolly azaba ahari ndetse bazagirana ibihe byiza. Gusa nyuma y'umunsi umwe atangaje ibyo,
nyampinga w'u Rwanda 2016 Mutesi Jolly yaje gutangaza ko atazabasha kuboneka mu birori by'isabukuru y'amavuko ya Generale Muhoozi Kanerugaba, amwiseguraho gusa amubwira ko ubutaha azaboneka. Generale Muhoozi yarushinze n'umufasha we Charlotte Kankunda Kutesa mu mwaka w'1999. Imana yabahaye umugisha w'urukundo ndetse n'urugo rwabo, aho bafitanye abana 4 aribo Kenshuro na Miss Ruhamya ndetse na Ihunde. Abo nibo bana 4 rero uwitwa Generale Muhoozi ndetse na Charlotte bafitanye. Rero twababwira ngo bakomeze bagire ibihe byiza mu rukundo rwabo, ndetse Imana ikomeze kubahaza uburame mu rukundo rwabo, basugire basagambe. Rero ni umugenerale ukunda gutebya cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse benshi bibaza ko ari nawe waba ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane mu bagenerale bose bo ku mugabane wa Afrika. Reka rero tubabwire ngo mugire ibihe byiza, muhanye muronke. Iyi ni Kigali Citizen Media, mwakoze gukomeza kubana natwe. Urukundo rwanyu n'imbaraga zacu.